tātou sofapelo Iesu Keriso, lo tātou alima, lo tātou paola, tātou aina, o mawhaiona tātou mafuta i le nei tai au, i le alofa o le alii, whamanui atu aile Kerisimasi, ia mese foi so se tasi lava o lo mawhaiona mawale a manoa e whaanongolongo mai ai i le nei tai au. Greetings in the wonderful name of our Lord and Saviour, Jesus Christ, that we are able to come together and fellowship and give him the glory as we sung this morning. But above all else, that I was sharing with Dad this morning, it's so excited, and I'm so excited. It's exciting to hear the word of the Lord. That's what I'm most excited about. Amen? Amen. I get to teach it, but most of all, I get to read it and hear it for myself. And so I'm so happy that we can share in the word and anybody that is able to listen this morning. So, o lea o teita inei tātou le tatalo, una tātou amata lea i le nei tai au. Whaftaitele lo mātou tamā loanga le lei loa lofa amauni. Tamā ua tauami o tonu ina fua i mātou ona o oe, o e ala ia Iesu Keriso. Lea wa mātou maua lea wanoa, poto whaatasi au auna nei o mātou aina, ma so se tasi, o maua lea wanoa e whaalongo ai le ni tai au. Ele ngata ia te i mātou, ai so se whata whaitauranga o lo o awa o ina i lau upu i le ni tai au. O le tatalu, ina ia ngalue le nganga o le li i loto o tangata i le ni tai au. Tuina atu ia te oe, le ni taimi, ia mese fo i mātou whaapa potopotonga i le ni tai au. Tala o mātou talina, tala o mātou loto, talia i mātou le upua le atua, au whetalai mai mo i mātou i le ni aso. Via oe tamā, nei māso ume o i whaavau, e ala atu le mātou tatalo i swafapelo Iesu lo mātou alii ma lo mātou whaola. And all of God's believers say, Amen. Le ni tai au o lo o whaawa wina i tātou, le matau pe se furu ma le ono o le Ioane. Le vai aso na te anei, na taunu uai le tātou whaitau, i le matau pule se furu ma le ono. Mo i lātou o lo o whapea o nā si mai o lo o awina i mātou le tusia le apostolo Ioane. So mai lona matau pu mua ia wa bea nei tau sanga ma le awha a o awina le nei matau pu i o mātou taunu mai i le matau pu se furu ma le ono o le tusi le a Ioane. So for the last week while we have been looking at the Gospel of John, the book of John, and we are up to the 16th chapter of this book, this great book. Mai le matau pe se fulu ma le tolu. O lo whapea ona tātou wa ai se ata, a o tala noa Iesu ma lona au so. O le tala noanga lea, o lo whapea ona whaia i le awhewhe au pito lunga. Tau pe suma tolu anga in tau pe suma wha, o lo whaia i lea tala noanga, a o sauni e Iesu mo lona maliu. A o sauni fo ila Iesu mo lona maliu. O loo saunia e Iesu loto o lona au soo. We now read that from chapter 13 through to chapter 16. This is a conversation between Jesus and the 11 disciples. This night is his final night. So as we celebrate Christmas, we take time out to read the final night between a Savior and his disciple. O le matau pe sfunu ma le ono sa whapea o na tātou whaitawina, o le toi pō lea, a o le i o i le taimi e pue i nai Iesu. E le i o i le taimi e whaamasino i nai o ia le au Farisaio, ma le au tusi upu, ma le au sa yutaia. E le i o le taimi e whasia i o ia e fita Roma. E le i o fo i le taimi e whaasataro i nai o ia mamaliu ai o ia ile sa tauro. Aua tau nu mai tātou i mta upule sfuru ma le ono. O lo whapea ona whaamatala i Iesu i lona au so o. Le toa sfuru ma le toa tasi. E iei le taimi e ino ma iei le lalolagi ia te o tau. O le fesili aisea ona o Iesu. E iei le taimi e fasi o ti ai ma whaoo i nai le oti i le au so o. Aisea ona o Iesu. The whole of chapter 16 is an introduction to a life of a disciple that Jesus is explaining to these 11 men that they will be
facing persecution. Why? Because of the name of Jesus. They will eventually face death. Why? Because of Jesus Christ. They will hold the gospel till their final days, and they will die for the gospel. So Jesus is ultimately preparing his disciples for their death. Why? Because ultimately he is facing death. So in this final night, we've reached chapter 16, and today we actually reached the final part of this conversation. So we've been looking at this conversation for 3 months now. Tolu masina o tatou tilo tilo mava'ava'ai ile tala noa o Iesu mga au so. Lava yaso na te anei na tatou va'ava'ai ei, a o tala noa Iesu ile au so mawha'apea atu, e hiu i na whasiotia o tō, mawha'apea ifo tangata, o le taulanga ya Yova. Na whesoasoani Iesu mawha'apea atu, ai iai ya te o tō le nganga pa ia. Le vai aso na te anei la na tatou matamatai, whamai Iesu i lona au so'o, whamai e moni, o te whai atu ia te o tō, e tangi o tō ma tau whai tangi au we, ai oli le lalolagi, o le ale winga o lea whaamatalanga, ua tatou i loa o le a whasiotia Iesu. Ua tatou i loa o le a tumu le au so'o i le wha noa. O le atumu i lātou i le ti ngā, aisea, ua ave e sea lo lātou whaaola. Ai whaauta, whamai upo Iesu, ai liua lo o tau ti ngā ma oli. Praise the Lord. Last week we heard that Jesus says that in verse 20, he says to his disciples, most surely I say to you, that you will weep and lament, but the world will rejoice. What did he mean by that? He's talking about his death. At his crucifixion, the world will rejoice. We understood last week that Satan himself will rejoice thinking that he had won. But the end of that verse, Jesus reminds his disciples, he says, the world will rejoice, you will be sorrowful, but your sorrow will be turned into joy. So last week we looked at the joy of a disciple. That no matter the fact that they will be facing their ultimate death because of the death and the message and the gospel of Jesus Christ, but their sorrow will be turned into joy. And that's for us too. Pape nā fo i tātou, o tangata whaatuatua, o tangata talitonu, i le atua, e iu ina wha matau mai le lalolagi ia te i tātou, aisea, ona o le mau, ya Iesu Keriso. Ai o le tai aole nei. O le tai aole nei o ana toi upu. This is the final part of chapter 16. This is the final part of this conversation. And then in the morning, Jesus will die. I ana toi upu i le mata upu le sfuma le ono. Ua o au mai ai le mata upu whaapea. Ua manumalo Iesu i le lalolagi. So in his final words, I've captured this sermon this morning in a title like this: Jesus has overcome the world. Amen? Amen. Jesus has overcome the world. Tangata i le whaipua tolu spuma le tolu o le tai aole nei. Whamai upo Iesu, ua o whai atu nei mea ia te oto, ina ia oto maua le manuia ia te au. E maua fo'i o tau e le puapuanga i le lalolagi, a ia o tau loto te tele, ua o manu malo i le lalolagi. If you look at the final verse of 16:33, Jesus says these words to his disciples, remembering this is the final part of the discussion. This is the final part of their conversation. And Jesus says this: these things I have spoken to you, that in me you may have peace. In the world you will have tribulation, but be of good cheer, for I have overcome the world. The whole point of the disciples and their life with Jesus Christ was that they had peace as long as Jesus was there. They had everything they wanted as long as Jesus was there. But now Jesus is talking about leaving. He's talking about dying.
He's talking about the fact that he will return to his Father. But Jesus leaves them with these last words, and he says, disciples, be of good cheer, for I have overcome the world. So le tato mtaupula le tai au le nei, o le atato tilo le awala e au maya e Iesu le manumalo, i lona au soa. Tumu le au soa le tinga, tumu le au soa i le atu atu vale. Ma tumu sa pe sumar fa, fa mai Iesu aua le atu atu vale o to lotu. O le tumu le au soa i le tinga, tumu i le faa noa noa. Fa mai vai aso le na te anei ta pe sumar le ono, eli yua lo o to faa noa noa, i le oli oli. Fa mai le tai au le nei, ua manumalo Iesu i le lalolagi. So let us read from scripture this morning. Fai tau mai whaatasi tātou, fai koe luas fuma le lima, e a mata ele tātou fai tau i le nei tai au. Let us read verse 25 to begin our verses this morning. Fa Samoa i ia, ua o tau tala atu i ate o tau i nei mea i upu whaatusa. Ai o atu i o na aso, o te le toe tau tala i ate o tau i upu whaatusa. Ai o te matua whaeilo atu i ate o tau, ta upu i le tama. 25 reads like this: These things I have spoken to you in figurative language, but the time is coming when I will no longer speak to you in figurative language, but I will tell you plainly about the Father. Ao ia Iesu matala no atu Iesu i le manumalo, ua ia manumalo i le lalolagi, o le manatu mua o te fia au mai e whai upu e lua se funu mane lima, e whaapea, a o mai o na aso. The first part of our sermon in regards to Jesus has overcome the world is where Jesus has this statement in verse 25. He says, but the time is coming. What is that time? O le ale taimi lea, o le ale aso lea, o loo tala noa mai ai Iesu. O le aso lea o loo tala noa mai ai Iesu, o le aso ea fio mai ai le anganga pa ia. Te palau wa ai le whaipua luas fuma tolu, wha mai le whaipua luas fuma tolu on tāpus fuma le ono, o lea aso, tau te le to e whesili mai ai a te au, i se mea e tasi. Whaipua luas fuma le ono, whai mai o lea aso, e ole atu ai o tau i loo i ngoa, o te le whai atu fo i ate o tau, o te whaatonga i le tama mō o tau. O le whesili, o le ale mea e tupu i le aso. What happens at the time is coming? Jesus is indicating the coming of the Holy Spirit. Jesus is indicating to these men, the 11 men who will become the foundation of the church, that there is a time when I will go back to the Father, but I will send the Helper. I will send the Comforter. I will send him who will teach you and remind you of everything that I have said. Who is that? The Holy Spirit. Praise the Lord. Lefa mai e Iesu i le tai au le nei. Ua o tau tala atu i nei mea i upu whaatusa. Ai o atu i ona aso. E o te le to e tau tala atu ai. Iate o tō i upu whaatusa. O upu whaatusa ia o lo tala no mai ai le ali I whaola I le nei tai au. Manatua, tolu male awhatau sanga o mafuta Iesu male au so. So 3.5 years Jesus was with the 12 disciples until the time Judas left in chapter 13. But he spoke to them in parables. He spoke to them in stories. He spoke to them in word pictures. Remember back in chapter 13 when he was washing his disciples' feet. And that was an example of to love one another. Back in Luke 22, we see when he was at the upper room and he lifted up the cup of the new covenant and he says, this is the blood of the new covenant. And he said, he took the bread and he says, this is my body.
A tatou tilo I upu whaatusa Iesu tolu ma le awhatausanga na ia mafuta e ma le au soo. Mana tua I le tatou mata upu le tusi le ne Ioane whamai Iesu o au o le whaitotoa o māmoe. O isi upu whaatusa whamai Iesu o au o le leo māmoe le lei. I le luka mta koe luasfun ma le lua a o iai la tau I le awhiawhi o pito lunga whamai Iesu o le ipu le nei o le whea ngā fōu I lo toto o upu whaatusa. Whamai o le areto lea o le whaatusa o lo tino. E o I le mulu ngā vai a o mulu ina I Iesu vai o na so whamai ia o tau fe mulu ai. O le whailonga o le alofa o le tasi I le tasi peo o upu I e whaonga matala I e whaonga I Iesu e whamatala I nai lona fina ngalo. Ai o upu whaatusa. Tau kusuma lima whamai Iesu o au ole fine moni. Chapter 15, we see Jesus use another analogy and he says, I am the true vine. So Jesus was speaking to them figuratively. O lo whaonga e Iesu upu whaatusa. Ai whamai o ia le whaipua luasfuka le lima, ai o atu Iona aso o te le toe tau tala ai yate o to I upu whaatusa. Ai sea o le a fio mai le nganga paia. Praise the Lord. So he says, I will no longer speak to you in figurative speech. Why is the question? The answer is, because the Holy Spirit will come and indwell each of these 11 men. And praise God, because today, as believers, we believe that we are indwelt with the Holy Spirit, even as we gather in fellowship. That the Holy Spirit is within us and teaching us, reminding us as we go through the scriptures, through the words and the verses. Praise the Lord. That we can see plainly now. Today it is clear to us. As the Bible is being taught, the Holy Spirit continues to speak to our hearts through the mighty word of the Lord. Whamaile whai unga whai pua luasuma lima, ai o te matua whai lo atu ia te oto, mata upu I le tama. So I le taiaole nei, o le manatu mua I le manumalo Iesu I le lalolagi, wa ia te I tātou le mana o le ananga paia. Leo lo tala noa I Iesu I lona au soo a. E a fio mai le fesoasoani. A auto e a fio atu I le tama o te awina mai le ananga paia. Nā te a o ia te o tau. Nā te wha manatu ia te o tau. Le manatu mua le tai au le manumalo Iesu I le lalolagi. Whamai e o mai le aso o te le toe tautala atu I upu whaatusa. So we've heard this morning that the first way that Jesus has overcome the world, that he will no longer talk to the disciples figuratively or using figurative speech. Why? Because they now will be indwelt with the power of the Holy Spirit. And we can confirm that in the book of Acts. In the upper room, the 120, when the Holy Spirit came and gave birth to the wonderful thing that we now call the church. Praise the Lord. Amen. Amen. So, manatu mo moana, whai koe luas fuma le lima. Tata wole manatu lona lua I le nita au. Manatu lona lua e maua whai koe luas fuma le ono anga I le luas fuma le valu. Tata whai tau whaatasi mai ai. We'll look at verse 26 through to verse 28. E tau me whaatasi wha Samoa ia. O le aso. O le atuai o tau I lo I moa. O te le whai atu fo'i ia te o tau. O te whaatonga I le tama mo o tau. Awa e alofa mai lava le tama ia te o tau. Ina ua o tau alofa mai ia te a. Ma ua o tau talitonu o a unei, ua o sau mai le tama. Ua o sau mai le tama, ma o sau I le lalolagi. O le a au toe tu ua le lalolagi, ma watu I le tama. Lagi, if you can read verses 26 to 28, please. At that day you shall ask in my name, and I say not unto you that I will pray the Father for you. For the Father himself loveth you, because you have loved me, and have believed that I came out of God. For
wrong. I came forth from the Father and am come into the world again. I leave the world and I go to the Father. Amen. I leave the world and go to the Father. O le manatu mo mua sa tatou whaanongonongo iai, e o mai o naso. Le la o tatou malama, wo o mai o naso ina walilingi mai, le nganuenga a le nganga paia. Amen? O le manatu lona lua e le nitai au, e alofa mai lava le tama. O le vaenga lona lua o te fia talanoa mai, talanoa ai i le nitai au. I le manumalo Iesu i le lalolagi, fa mai le fai upu e lua se fulu ma le ono, fa mai le upu e Iesu, o le aso e ole atu ai outou i loo ingoa, o te le fai atu fo i ate outou, o te whaatonga i le tama mo outou. So today, the first part of our lesson was looking at a time has come. And now we know that the Holy Spirit has come to indwell a believer. The Holy Spirit has come to equip a believer to continue the work of Christ here on earth. As the disciples were indwelt and the disciples were equipped. But the second part of Jesus overcoming the world, we find in verse 26 through to 28, and that the Father himself loved the disciples. Na whaapea o na alofa le tama i le au so'o lea o talanoa i ai Iesu. Whai ue lusu ma leono. Whamai Iesu o le aso e o le atuai o tau i loo i ngoa. Awa o ina e tātou le vai aso le natuana i nei a. Whai ue lusu ma tolu e moni o te whai atu i ate o tau o mea uma tau te ole atuai i le tama i loo i ngoa. Whamai Iesu e fōai mai e ia ia te o tau, o le atoia fio atu Iesu i le tama, ai o ngā luenga le so'o le la whaatino ina, whamai o mea uma tau te ole atuai i le tama i loo i ngoa. Praise the Lord. O loo whaapea o na wha'a upenga ina e Iesu le au so'o ma le toa sefuru ma le toa tasi, ma whaapea atu ia te ila tau, o mea uma tau te ole atuai i le tama, i loo i ngoa. O loo whaamanatu mai fo'i i le neitai au, wha mai upo Iesu, o lea aso e o lea tuai o tau i loo i ngoa. So a o ole atu i le au so i le tama, i le ngoa o Iesu, wha mai Iesu, o te le whai atu fo'i i ate o tau, o te whaatonga i le tama mo o tau. Manatua, o le a le to i ai Iesu i ate i la tau i le tino. O le atoe a fio Iesu i lona tama. O le atoe fo'i Iesu i lona mamanu. E whamai Iesu, o le a mawhai o na wala au sa o a otou i le tama. E ala i loo i ngoa. O le awa onga lea, o se mea e sili o na mamao i le manatu o le tangata Iutaia. Manatua, o le o langa atoa o le tangata Iutaia, o tū maanga o tangata Iutaia, o le mamalu o le atua lola tau tama ma le atua o apera amo isa ako Iakopu, e nofo le atua le na i tutonu o le mea sili o na paia. O le atua lea i le mafaufau o le tangata Iutaia, ua na o le whaitau langa sili e mawhai o na alu e whaafea ngai ma le atua le na. O le ata le na o le atua i le mafaufau o le tangata Iutaia. Ai lou whamai Iesu i le auto skul ma le toa tasi, whamai, o te le whai atu fo'i i ate o tau, o te whaatonga i le tama mo o tau. Ai sea, whamai le lua sumal fitu, a wā e alofa mai lava le tama i ate o tau. O le ata mua lea o te fia whaelo atu ai, le alofa o le tama i le au so'o. Le la o tato i loa e alofa mai fo'i le tama i tangata tali tonu, peio i tato. O le alofa mua e alofa mai le tama. Le alofa le na o te fia moli mawai fo'i le nitai au, e le ai ma se mea tato sa whaia ina ia alofa mai ai le atua. Uso matua whawhine, na muai alofa mai le atua ia te i tato. O sai lua ina le ie pui na vā ai le tangata ma le atua pa ia. Ai sea ona o le maliu o Iesu ke riso.
o lea ua maua la tātou avanoa. Jesus speaks to his disciples in verse 26, and he says, in that day, you will ask in my name. Last week we heard that Jesus will return to the glory of the Father. He will return to his glory. And he says to his disciples, anything you will ask in my name, you will receive according to the will of the Father. And he says this morning in verse 26, he says, in that day you will ask in my name, and I do not say to you that I shall pray the Father for you. So they no longer have to go through Jesus in the flesh, because Jesus will return to the Father. But Jesus says to them, in that day you will ask in my name. According to Jewish custom, a Jew and their God were so far apart. How do we know? Because in order for a Jew to go and worship at the temple, and in order for them to get close to God, a holy God, they would have to go through the temple system. Right? And in order for them to approach a holy God, the holy God was behind a veil in the temple. So for Jesus to say to his disciples, you no longer have to go through me, but you can call on the Father yourself in my name. That was totally foreign to them. But Jesus says in verse 26, in that day you will ask in my name, and I do not say to you that I shall pray the Father for you. He then says in verse 27, for the Father himself loves you. The amazing thing there is that we did nothing for the Father to love us. He loved us first. Remember when Paul writes that while we were still sinners, Christ died. That's grace. And Jesus is saying, no longer is that holy God a God behind a veil. No longer is a God that you need to go through the priestly system. No, he died. He will die, according to the story. He'll die, and that veil will be torn from top to bottom. And we now have direct access to the Father in Jesus' name. Praise the Lord. Ile Roma anonam ta koe valu fai koe spulma le lima, fa mai upo Paulo, a wā ua outou le maua le anganga o le polonga e toi fefefe ai, a ua outou maua le anganga o ta mawhai tau te wala awa tuai, ava, letama. Ua maua e i tātou le anganga, e le o le anganga o le polonga, a o le anganga e mawhai o na tātou whaape atu ai, ava, letama. We no longer have the spirit of fear. Paul writes to the church in Romans, and in verse 15, chapter 8, verse 15, he says this, For you did not receive the spirit of bondage again to fear, but you received the spirit of adoption, by whom we cry out, Abba, Father. And that's a description of the Father that verse 27 talks about. Because verse 27 says, Jesus' words was, for the Father himself loves you. Fa mai fai koe lua suma fitu, a wā e alofa mai le tamā yate o tōu. O le winga o le alofa lea wa malama i tātou, o le alofa lea o le atua, o le alofa o le agape, le alofa o le atua I le lalolagi. A o le alofa lea olo au maia I e whaamatala ina, I le alofa o le tamā, o le upu e leni nai whao ngā mai, o le upu e taua o le fileo, o le upu nā, o le alofa whaale a inga. So o le alofa mai ai le tamā, le whai mai ai Iesu a o tō wala a watu I lo ingoa, wha mai le whai koe luasuma le fitu, a wā e alofa mai lava le tamā yate o tō. O le alofa le nā, o le alofa whaale tamā. Ese le alofa o le atua whaa, mo le lalolagi atoa a lona alofa na o le whaamatala ine le upu e leni o le akapela o le alofa o le atua I le lalolagi na awina mai ai lona tali e toa tasi a o le alofa lea o le alofa a le tamā. Praise the Lord. There's a difference in the love of God, because we understand God's love as agape love. That's his love for the world. That's his grace. That's his love for everybody, that he sent his son.
But the love that verse 27 is written in the Greek word phileo. And that phileo is a description of brotherly love, familiarity love. God doesn't just love you, He actually likes you. And that's a difference, One question, please. Amen. Yeah. Le whaalonga e lua alofa. Yeah. E lua alofa le kua. I believe that's one. That's one. Yeah. Because the God Is one God. ia ole kanga uma. Yeah. Lang ese That's right. ese nganga. Yeah. Everybody of the world. That's one. That's the God. That's right. Ale whaalonga now. You tell us elua. Where's come from the other love for the God? E tasi le atua. A le whamatalaina o lona alofa. O le alofa o le atua, e alofa o le upu na eleni, o le upu agape, e ave I lona alofa mo tangata uma, o lona alofa I le lalolagi. A o iai le lalolagi I le angasala, na alofa mai le atua. O lesi upu e whaamatala I na I le alofa o le atua, mana tua le upu, na le upu whaasamua, e tasi ale upu alofa. Ai e tele foi a wala I mawhai ona whaamatala I na I le alofa. Peo I nala le whaamatala I na I le alofa o le atua. O lesi upu, le upu phileo. O lesi a whaamala malamalina o le upu na. O le alofa, o le uso le alofa whaale ainga. Mana tua titono le ainga e iai le anganga vale la lata o le ainga. O le tamā, ma le tina, ma le whanau, o mātua I whanau. So I le alofa le nā. E mawhai fo I ona tātou wa I le alofa le nā o le atua I le tangata. Amen? Pe e whaamatala I nai le alofa o le atua ia te I tātou. Ese le alofa o le atua ia te I tātou. Ai tasi le atua. Praise the Lord. Yeah. I want to understand. If I tell the mele whapea, e kasi ale alofa le akua, ai kele o langa roots, you know? Ia e kusa o lo alofa I le kangaka, o le alofa ngā mai le akua. O le akua ko kas, na ke mai le alofa ia o ke alofa I lo ki ngā, o lo ka mama, lo sister and your family and your auntie. O lo ka kongo, e kasi ale alofa. Kusa na mai e le akua le alofa ia ngā e alofa I langa whanga, everybody. Ia, o lo ka kongo ngā. Ia, au ke le, o nau I sai, o le waku lo mangaku. E le whapea e whaia. Ai, now, maybe, or whatever, because before, langa, mako mai kausanga ia, le alua mako, because now, ia o kou, le wa ave o kou ma whai whiau, ma e whamakala le, e afo, e whaasoa I ka ngaka ina ia malama, wa e le sika ngaka, taluanga ola le, io a se loku, I a wau ia, nanga wau foi, o ke loku foi. O mera le wa koila of sili. Awa le painlo mafawha. Ia, ye ua whape, sau a, le ai, bai ye manga ku whape ngā, but ele lei fo ela whaasoa, ku I lau kalangoa mai, kuso lau launga mai. Inga ia malamala mai ka kongi I. Ia malamala mai fo ela sunga whaafenga. Ia whaapeo parents. Ia mamako unga nge. Ia ai ole mga kua ngaya lea wak. I mawai fo isesi mawhawhau ma whaapeo. Pe sao ngaya whaapeo. Ia whaakai lawa ela sunga whewheau. Ia kako. So, e mana ia le tātou whaasoa I le upua le atua. Because o le te lele na o le alofa o le atua mo I tātou. Ina ia mawhai ona tātou whaasoa, ma whaamalosi e ala I le upu a le atua. Ai, o le alofa lea o le tamā lea o lo whaapea o na whaamatala mai e o lo nau Iesu ina ia I loa ele au soo. O le loto ato le au soo manatua. O le au soo o lo atua vale, o lo ti ngā, o lo whaanoa noa,
ona ole a ave e seina lo lātou whaola, lo lātou whaiaonga, lo lātou wha moe moe. Ai ina ua uma ona whaamatala ina e Iesu mea malawa ina ia sauni ai o lātou loto. Lea wha mai ai o ia, a wā e alofa mai le atua le tamā iate o tau. So le lau tatou malama, le alofa mai o le tamā. Ai wha mai upo Iesu, ma mai a wā e alofa mai lava le tamā iate o tau. Ina ua o tau alofa mai iate au. It's a key. So 27, Jesus says, for the Father himself loves you, and then Jesus says, because you have loved me. O ai le tautala, o Iesu. Fa mai Iesu, e alofa mai le atua le tama iate o tau, a wā ua o tau alofa mai iate au. Mana tua le whaamala mai no le upu le nā, fa mai Iesu, mta upu e sfuma le whawhai upu e lua se fuma le tasi, o le whaamatala ina leo le tangata e alofa ia Iesu. Here we go, chapter 14, verse 21. O le ua ia te au poloa inga ma tausi i ai, o ia lea e alofa mai ia te au. O le alofa mai fo ia te au, e alofa ina o ia e loo tama, o te alofa fo ia te ia, ma o whaahali ia te ia. O le tangata e alofa ia Iesu, wha mai Iesu, o le tangata e tausi ana poloa inga, ma alofa ia te ia. O le winga le nā o le upu lea, wha mai a Iesu, e alofa mai le tama ia te o tau. Praise the Lord. Ai o le mafu anga o le alofa mai o le tama, ona ua tātou tausia poloa inga a le alii whaaula. Jesus says in verse 27, the Father himself loves you because you have loved me. Now we need to understand, well, how do we love Jesus? We actually find out in chapter 14, verse 21, it says there, he who has my commandments and keeps them, it is he who loves me. The believer who claims that they love Jesus is a believer that is encouraged to be obedient. O le tangata whaatuatua ia Iesu e whaapea mai e alofa ia Iesu o le tangata e tausi i ana poloa inga. O le alesi upu o le tangata e usi tai. Le se senga le nā o le tangata whaalongo ma le tangata whaatuatua. O le tangata whaatuatua e le ngata ina whaitau e usi tai. Praise the Lord. Lela wha mai e Iesu na tau koe luasuma, i le whai koe luasuma fitu, wha mai e alofa mai le tama iate o tō, a wā ua o tō alofa mai iate au. Lela o tātou malamalama o le alofa ia Iesu, o le tausi i ana poloa inga, po o leo si tai. Lua, wha mai whai koe luasuma fitu, ina ua o tō alofa mai iate au, ma ua o tō talitonu o au nei, ua o sau mai le atua. Praise the Lord. The second part of the Father loving us is that the Father loves us because we love Jesus. We are obedient to Christ. But then he says in the second part of verse 27, he says that not only that that the Father loves you because you have loved me, but he says, and you have believed that I came forth from God. What does that mean? These 11 men, o le au soia to spuluma le to tasi, ua la tau talitonu o Iesu e mai le tama. Whaama mian tau koe ono, whai koe ono spuluma le iwa, ina ua tali atu Iesu ia Iesu ma whaape atu lea li ie, o ai ea a mātou o ia te ai, o ia te oe upo le ola e whaavavau, ua mātou talitonu ma ua mātou i loa o oe o le keriso, o le alo o le atua soifua. O le ale mele whai mai e Iesu, e alofa mai le tama iate o tō, ina ua o tō alofa mai iate au, matali tonu o au e mai pe sau mai le atua. O tangata iu taia e le tali tonu i la tō o Iesu o le alo o le atua. O tangata iu taia i le vaitaimia Iesu na la tō te ena, i le whaapea mai o Iesu o au ma le tamā e tasi.
The Jews rejected the fact that Jesus was the Son of the living God. But the 11, the disciples, have decided in their heart, because they say in chapter 6:69, Peter says, also we have come to believe and know that you are the Christ, the Son of the living God. So when Jesus says this morning, for the Father himself loves you because you have loved me and believed that I come from God. O lono winga, o le alofa mai o le tama, whapena fo i tātou i le tai au le nei. O le alofa mai o le tama ia te i tātou, ina ua mua ua tātou si ta ia, ma tausi poloa inga lo tātou whaola. O whea poloa inga ngā, o le awhionga pa ia le atua. Lua, ma ua tāli tonu i tātou, o Iesu Keriso, o le alo o le atua. Soifua. So this morning when Jesus says, my Father loves you, you can go direct to the Father. You have direct access to the Father when you call on him in my name. Because the Father loves you. He loves you like a father. Praise the Lord. And he loves you enough because the reason why the Father loves you is because you love me. You are obedient to me, 11 disciples. And you also believe that I am the Son of the living God. Ole whamarusi fo ile nā mō tātou le tai au le ninga. A whai o oi o le tangata whaatua, e ma whai o na tātou whaape atu, o i tātou o tangata e usi tai i le upu a le atua, tātou te ola i le upu a le atua. Aisea, o le lalolagi, lātou te ena. O le lalolagi lātou te ena le talitonu i le ali I whaola. Then Jesus goes into 28 and he says, ua o sau mai le tama, ma ua o sau I le lalolagi, o le a utoe tu ua le lalolagi, ma luatu I le tama. O le whaapunga lea, o lo whaapea o na tau mai eia te I tātou, o le atu ua e Iesu lona au soo a. Ai tu ina atu lona au soo I le tama, mo le tausia o I lātou. Maua le whaamauningo whai upu ia, I le tatalo a Iesu I le mta ape suma fitu. Whai upu suma tasi wha mai Iesu, o te le iai pea I le lalolagi, a o I lātou, e I le lalolagi lava I lātou, o le tatalo le a Iesu mō na soo a. Wha mai Iesu I lona tama, le tama pa I iai, ia e tausi ia I lātou I lo suafa, o ena e fōai mai ia te au, ina ia tasi o I lātou ma I tā ua. Wha mai si upa Iesu I lana tatalo I le tamai, whai upa suma lima, wha mai o te le ole atu ina ia e ave ese ia te I lātou I le lalolagi, a ia e tausi ia te I lātou ina nei leanga. O le loto ato Iesu ina ia tausia lona auso. Au ave esea o ia matoi foi o ia I lona mamalu, lona loto atoa, ina ia tu ina atu le auso I le tama, le ngata lai le auso, whepena fo I tātou malava o e talitonu ma whaatuatua. So Jesus says in verse 28, I came forth from the Father and have come into the world, and again I leave the world and go to the Father. What is he saying here? He's committing his disciples back to the Father, back to the care of the Father, because he knows that he will no longer be with them. He knows that the Holy Spirit will be sent from the Father. But he prays in verse 17, and he says this in verse 11. Now I am no longer in the world, but these are in the world, and I come to you, Holy Father, keep through your name those whom you have given me. That's how much he loves his disciples. And I can say today that this is how much the Savior loves the believers of today, that he will continually commit us to the care of the Father. Praise the Lord. Let's go to the next two verses. O isi vai poe lua suma le iwa ma le tolu sfolu. O le whai upo e lua, tātou te wa e le tali atu o le au soo ia Iesu. So this is the disciples' response to Jesus' words. Wha mai upo o le au soo, lua suma le iwa, o na whai mai lea o na soo ia te ia, whaauta o le nei, ua e tautino mai lava, ua e le feta lai mai I le upu whaatusa, o le nei, ua mātou I loa, ua e silafia mea uma lava. E lea o ngā fo'i ate oe, ina fesili atu se tasi ate oe. O le mea lea, ua mātou tali tonu ai,
Na e maliu mai le atua. So the response of the disciples in verse 28 and 29, I came forth from the Father and have come into the world, and again I leave the world and go to the Father. 29 and 30, his disciples said to him, see, now you are speaking plainly and using no figure of speech. 30, now we are sure that you know all things and have no need that anyone should question you. By this we believe that you came forth from God. So Jesus has overcome the world. How do we know? Because the disciples believe. Praise the Lord. Lefa mai ele au so I fai koe luas uma leiva whaauta o le nei ua e tautino mai lava ua e le whetalai mai I le upu whaatusa o le nei ua mātou I loa ua e sila fia mea uma lava e lea ngā fo I atu e le fsili atu se tasi o le mea lea ua mātou tali tonu ai. O le whainonga o le manumalo Iesu I le lalolagi o le tali tonu o le auso. Lea wa tatu I loa, tolu ma le awhatausanga o lo lato mafuta. Tolu ma le awhatausanga o lo whaia Iesu va venga. Tolu ma le awhatausanga na lato whaalongolongo I upu a Iesu. Ai whamei whai pe tolu spulu o le nei ua mātou I loa, ua e silafia mea u malava o le whainonga ua lato I loa o Iesu o le alo o le atua soifua. Ai sea, ua na o le atua na te silafia mea uma. Amen? Le foi ua whai mai la tau le whai pua tolu sfulu, I le whai pua luasuma leiva, ua e le whetalai mai I le upu wha tusa. Le aruna winga, o lea ua malamalama le so a. O lea foi lona winga, whamai ua e le tautala mai I le upu wha tusa. Ono leo tala no atu Iesu, e ino mai le lalolagi ia te o tau. Ai sea, ona na ino mai mua ia te au. Whamai e iu ina whasi o tia o tau. O a upuna, e leo ni upu whaatusa. O upu manino. O upu ua I le malamalama. O upu ua I loa ele soo, e iu ina whasi o tia I lato, ona o le tala le leia Iesu Keriso. So Jesus speaks in verse 30 and he says, the disciples respond to Jesus in verse 30 and they say, now we are sure that you know all things. Only God knows all things. That means the disciples have now come to an understanding that they believe that this is Jesus, the Christ, the Son of the living God. They say in verse 29, see now you are speaking plainly and using no figure of speech. How do we know that Jesus was speaking plainly? Because in chapter 15, he was saying to them, the world will hate you. Chapter 16, he says to them, the world will kill you because of my name. That's no longer a figure of speech. That's real talk. He's telling the disciples, you will die for my name. The world will hate you because of me. And may I also express and encourage the believers today, the world will hate you because of Jesus. Why? Because Jesus says they hated me first. The world is a fallen world. The world is run in Satan's system. So we are not surprised by the ways of the world, but we continue to stand for the name of Jesus. And when we're hated for the name, we know that they hated our Savior first. If you're killed for the name, you know that they did crucify Christ first. Why? There was so much hate for Christ that they did not want it to stand. Amen? But on the third day, he rose again. And we're about to celebrate his birthday. Praise the Lord. Ultimately, he came in the flesh to die. As the world celebrates Christmas, let us as believers not forget that he came in the flesh, he was given the body, he was born to die for the sacrifice of us. Amen? Amen. And that's what the disciples believed. So they can overcome the world. Jesus overcomes the world because we know the disciples believe. Maanga muli muli o te ao le nei.
Whaiupu muli muli ai tonu. So the last part of our sermon this morning is found in the last 3 verses. Tato whai tau whaatasi mai whaiupu e tonu whaamon mole, and then I might get Aggie to read the last 3 verses in English. Maulfa Samoa ia. Watali atu Iesu ia te ila tonu. Ua o tau tali tonu mai e ea. Pauta, e o i le aso, uo o nei foi iai. E tā ape ape ai o tō, e tai tasi maru i nona aina, ai tu ua aku e tō tasi. O te le tō tasi lava, a wā ua ia te au le tama. O whai atu nei mea ia te o tō, ina ia o tō maua le manuia ia te au. E maua foi o tō e le pua ngā i le lalolagi, a ia o tō loto te tele, ua o manumalo i le lalolagi. Eggie? Jesus answered them, do you now believe? Behold, the hour is coming. Indeed, it has come. When you will be scattered, each to his own home, and will leave me alone. Yet I am not alone, for the Father is with me. I have said these things to you, that in me you may have peace. In the world you will have tribulation, but take heart, I have come the world. Amen. Yo tō loto te tele, ua o manumalo i le lalolagi. But be of good cheer, I have overcome the world. The final thought today is that Jesus has overcome the world through the peace that he gives us. Amen? Ua manumalo Iesu i le lalolagi. And for me whai tolu suma tolu, ona o lona manuia ua ia fua ina mai a te i tātou. O le manatu muli muli, wha mai whai tolu suma tasi, ua tali atu i Iesu i a te i lātou, ua o tau tali tonu mai ea nā. O le whaupunga lea Iesu i lona au so, e whaamauni ai mō Iesu, ua tali tonu lona au so o a. Ua i a te i lātou le loto tali tonu. Verse 31, Jesus reaffirms that they are true believers. That they do believe that he is the Son of the living God. Ai whaipua tolu suma le lua, wha mai le whaipua tolu suma le lua, ua o tau tali tonu, ai whaauta, e o i le aso, ua o nei foi iai, e tā ape ape ai o tau, e tā e tasi, maalu, i lona ainga, ai tu ua au e toa tasi. O le whesili, o le atonu le winga le whai upu lea, o le tali, e maua i lea lava pō. O loo iai le moni maua mātaio, i le mea na tupu, ina ua maea o na lato tala noa, o na o mai leo le au iutaia, ma le au farisaio, e ave e seina Iesu. E wha mai le maua mātaio i lea pō, wha mai le whaipua 5 le 5, ma le whaipua 5 le 1. O le eitu pō ua whetalai atu ai Iesu i le motu o tangata, ua o tau o mai ea ma pelu, ma ua tongi e pu e mai ai a te au peisea i o se whao mea. Sa tātou no nofo ma o tau i le manumalu, ma oua o wao atu ai i aso whai soo, ae tau te le i pu e ina ai au, 5 le 1, a ua o ia mea uma ina ia tau nuu ai tusi ale au perofeta, ona tu ua ai lea o ia ele au soo uma, ae so sola i lātou. Le whatua aman whai atu Iesu, ua o tau tali tonu, ai whaauta, tau te tu ua au e tā ape ape o tau ma tu ua au tō tasi. Whaamaunia o no le sau i le maua mātaio, wha mai mātaio wa lato tu ua ia, ma ua lato so sola. A le o tali tonu. O le ata o loa mai ai i ele whionga pa i ale atua, o le tangata tali tonu, e fo i lona i tu e vai ai, o le alofa o le ali i whaola, na ia alofa mai ai i le au soo e ui lava o loo tau a mata lo lato o langa whaatu atua, ai na tātou wa aia le alofa mai o le atua, ina ua whaamamana ina le au soo e le anganga pa ia. O na lato mawhai ai lea, o na tūsia le tūsia o le whenga inga fōu, na lato whaamamawina, na i u lava na tātou i loa, na oti whaamāturo umatangata nei, ona o le suafa o Iesu. O lea pō, na whatau nu wai upua Iesu. So te tāpe ape, e tu ua na o maa. So this night, Jesus says, yeah, you believe me, praise the Lord. It's almost like what he was saying. But in verse 32, it says, indeed the hour is coming. Yes,
has now come, that you will be scattered, each to his own, and will leave me alone. On the night of his arrest, he was alone. How do we know? In the book of Matthew, chapter 26, he records that the disciples ran away. Verse 56, but all this was done that the scriptures of the prophets might be fulfilled. Then all the disciples forsook him and fled. So it's not necessarily the fact that they did not believe him, but in their flesh they were afraid. You know, these Roman soldiers turn up in the middle of the night and they arrest their teacher. And it's not that they were not of the faith, but in the flesh they were weak. But when they were filled by the power of the Holy Spirit, they became authors of the Bible. They became leaders of the church. And ultimately they became martyrs and died for Christ's sake. That's the same call for you and I are. Sometimes we wake up and it's like, oh, but weak today. Praise the Lord. Praise the Lord. But a Christian life is every single day. We've got to keep on moving on. We've got to keep on moving forward. Praise the Lord. And know that in our time of despair and sorrow, that it's the joy of the Lord that becomes our strength. Yeah. Amen? Amen. It's the joy of the Holy Spirit. The fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace, hey, gentleness, kindness. We forget that the joy is part of the Holy Spirit's giftings as well. Praise God. Amen. Amen. So we need to o lo fa pe ona fa mai Iesu e una tua na wa. Mai fa po tolu suma tolu fa ina ita tum ta kule ni ta fa mai Iesu o fa ya tu nei mea ya te o to ina ia o to maua le manuia. Fa mai le upu fa palangi peace. Fa Samoan le upu peace. File mu. Praise the Lord. So Jesus says in verse 33, these things I have spoken to you, that in me you may have peace. So this is their time of, they're struggling at the moment. They're saying, oh my gosh, he's talking to us about leaving and dying. And yet he's telling us to let my joy remain in you. That's what it's like as a Christian. When you become a Christian, it's not easy. It's actually hard. If it was easy, everyone would be here. But it's hard. It's hard work. Amen? But Jesus says, it's my joy. He says, it's my peace that I leave with you. He goes on to say, verse 33, fa mai fai po tolu suma tolu, ina ia o tau maua le manuia, fa mai Iesu e maua foi o tau e le pua ngā I le lalolagi. Uso matua whawhine, o le tangata whaatua-tua, o le tangata talitonu, e leo whai mai Iesu e maua o tau tupe e teni, le ai. Whai mai Iesu e maua o tau e le pua ngā I le lalolagi. O le lalolagi, o lo ngā lue ai le alii ma le fili ma satani. O I tātou, e maua I tātou e pua ngā, ai sea, ona o I tātou o tangata talitonu. Fa mai Paulo le kalesia le Tesalonia na maua I pua ngā. Fa mai Paulo ina nei whaanga e tia se tasi I nei pua ngā. A wāwa o tau I loa ua tō fia I tātou I le nei lava mea. E te ino o suma tua whawhine, o le whaapua ngā ina o le tangata talitonu, o le tofi nā tangata talitonu ma le tangata whaatua. O le tofi o oe, a e tū mo le swafo Iesu, e te tinga ina, e te pōpua ngā tia, tele o tau waita nia o tau e tau ainga, ona o le a, ona o le suafa o Iesu. Fa mai Paulo I a Tesalonia, a wā foi o na pōsa iai I mātou ia te o tau, na mātou mua I whai atu ai ia te o tau, ole a o mai le pua ngā. Fa mai upua Peteru I le au whaatua-tua, fa mai ia o tau te atu ia te ia, le tala no Peteru I le fili, ma ia mausali o tau I le whaatua-tua, ina ua o tau I loa, o loo tau wha atoa ina ia lava mea ti ngā, I lo o tau a uso oile lalolanga. Nei e manatu na o oina e pua ngā ina ona o le tala le lei. To o tele o tato uso a ke riso, o lo wha apea o na ti ngā ina I le aso, ma le aso, ona o le tala le lei, ya Iesu ke riso. Jesus continues his words in verse 33 and he says, that in me you may have peace.
disciples. But he says to the disciples, but in the world you will have tribulations. That was the amazing reality that was facing the disciples. Jesus says, my peace I will leave with you. But in the world, while you're in the world, you will have tribulations. Amen? You will face a hard time because of the name of Jesus Christ. You will lose friends. You will lose family because of your stand for the gospel. But it's the Father that draws. Amen? It's the Father that draws all men unto himself. Our job is to tell. Our job is to share. Our job is to continue to love them enough to tell them the truth. Praise God. So in that final verse, Jesus is saying, in me you will have peace. In the world you will have tribulation. And then he says the good news. But be of good cheer, for I have overcome the world. For me Iesu, o loo manuia o te avatu ia te oto, e maua fo i oto e le pua ngā, ai wha mei a ia oto loto te tele. O le maa, hei lupu wha Samoa, loto te tele. A te lore upulea, na o Iesu lava na ia whaonga ina i le whenga fo. E le ai ma se sita ngata na whaonga ina le upulea, ai sea, a wana o Iesu lava ma whaio na au mai ia te i tātou le loto tele. Praise the Lord. Ia o tau loto te tele, ua o manumalo i le lalolagi. Mumua Korinito, final couple of verses just to finish us off. For mai le whaamalo sia Paulo i le kalesia i Korinito, o le nei, o uso pele, ia o tau tu mau ma le le whaangaetia. Ia alualu lo o tau whaamalosi, i le ngaluenga a le rii ma le lea noa, ina ua o tau i loa, e le se mea whaalea o ngā lo o tauti ngā i le rii. Ua tātou wha moe, Uso mo tua whawhine, ua tātou manumalo ona o Iesu. Ua manumalo lo Iesu te riso i le lalolagi. O lea ua tātou manumalo ai. Lea lai mawhai e ona o whaape atu whaatasi ma le apostolo Paulo le neitai au, ia o tau tu mau ma le whaanga e tia. Ia alualu lo o tau whaamalosi i le ngaluenga alea li. Amen? Ngā lewa i ele tātou wha moe. Praise the Lord. Just final thoughts to finish us off. Jesus has overcome the world. And I wanted to read this verse from 1 John chapter 5, verse 4 and 5. And it says these words. This is John, the same writer of the Gospel of John that we read today. He writes 3 little books at the end of the Bible. And he encourages the faith and the believers. And he says this in chapter 5, verse 4 and 5. For whatever is born of God overcomes the world. And we're born of God, amen? If we're true believers, we can say that we are born of God. And it says, and this is the victory that has overcome the world. It's in our faith. 5. Who is he who overcomes the world? But he who believes that Jesus is the Son of God. Whai wina tato mta upule ni tau ile whai upulea mua Ioane mta upuelima, whai upuelima. Whamai o aise nate manumalo ile lalolagi. Pe a whai e le ua tali tonu o Iesu o le alolava ia o le atua. So o le whaamalosi mo le tatu au whaalongolongo i le nei tai au. Ina ia avea oe matangata ua tali tonu. O Iesu Keriso o ia lava o le alo o le atua soifua. O na vea lea o i tātou o tangata manu ma lo. Aisea o lo ia te i tātou le whatu munga o le anganga pa ia. O lo ia te i tātou le lofa o le tama. Aisea o lo tātou usita ia ma muli i ala o le whaaola. O lo whaapea o na tali tonu i tātou ia te ia. Ma ia te i tātou lona manuia. 1 John 5, just to finish us off today, it says, who is he who overcomes the world? But he who believes. The key is to believe. Praise the Lord, that Jesus is the Son of God.
Amen. Tau ine whamanuia le atua le tatou ainga I le nei tai au. Swapa pelo Iesu. Amen. I'm going to invite us to stand. We'll do a little bit of standing this morning. And I'm going to pray. Mānei tatou te talo whaatasi. Amen. O lea o whaia se te talo. Ia ai muni mai I upu o le nei te talo tatou te talo atu ai whawhatai atu ai I le atua. Ona o lana upu. O tatou whaalongolongo ai I le nei tai au. So let us pray together and then we'll hand it over to Dan. Tatou te talo whaawhetai ta mā. I lau upu. Ua o whaalongo. Maa oa oina. Ai loo tangata. Whaawhetai. Ona o le maliu o Iesu. Ua whaamangalo ina ai. Au le tangata anasa. Ananga pa ia. E soasoani mai. Ina ia o wola. Mo oe. Ia so umala. E o I le whaavavau. Father, we thank you for your word this morning. As it encourages, as it challenges us in every single day of living for you. I commit my heart to you. And I pray this prayer in the wonderful name of our Lord Jesus Christ. Amen. After tele to male ni tai au, whai wina lenga luenga alang o ona. Fo ia tulu vi ina ia te oe, whaamatala loto oe, ia matou a inga, mo matou mau o ona I le nei tai au, ia mau lunga I pēla vi ina, nei maso o meo whaababau. Amen. Tato alala mai lalo whaatai. Ia, mas eu pati morei foi a tua Israel. Fatai a tua Israel no la nafioma, o la upu, tato ilo uma o le fioma le tua fai masu malama I o tato wala. Ia ma fai lo mai ia te tato e ele tau uma o mea uma lama. E ele tau uma o lo langa e foi taini tato te tua I lumo le fo fa masino. Whaamsinoina I tātou e le atua e ana I le nā whionga, ia whaatai foi, and whaunga I le nau auna I le nei tai au, ia leo tātou patipatia le alofa, mai whaamaoni o le atua, fola ina o le nā whionga. E au ngai lo o lana, e au ngā fo I a te au, e au ngai a te tātou umarana, a wā o le suru le whai ei o le tātou o atu, whaamoi moe o lo tātou wā mai atu iai, ia alau sa mia le talo, ia nao ina I leo tātou taulanga I ni tai au. Tele lava le atua, la upu fola I ni tai au, whaatai o mātou whalamolomo, mātou lamona foi, loa lofa, lo whamaoni, a wala I o whionga o lo ea, o ina I pēr o mātou loto tai tau tasi, ina I saunia I mātou mo ngā ruenga le lei o malama, a ia sili o saunia le tangata lava ia, o le aso le whio mai, o lo walo o Iesu, mātou saunia, ina se taulanga I ni tai au mātou te whaatino I nai lea lofa lea pe ona mātou whanongo I ai ni tai au I le ngata lea o e saunia ma e whaia ia ai e sosi tasi langa ma whaia na whaatino I nai lea lofa whaate tele ona mea uma wa e foa I tau si ai I mātou ola tono la manu e mai I ai oi ona o Iesu Amen. Amen. Ia, usus mai tātou pese, ia.